Alright, inhlekani mingisero Mngana Lonene FM na kuhlekanisa kwalo ngisala station shurukona eka Mngana Lonene FM makombandlela ekwamkerile ka nongonoko Africa wabulabula eka Mngana Lonene FM kutisala nongonoko Africa wabulabula ka Mngana Lonene FM makombandlela hitaka wena twi hirila amaribeni si sports ground ile ground in la katikomba ku biwa mikanangwana kuba kutangwa bolo hindlela ya xiyimo xa la henhla ila nga kona mingiseri wa Mngana Lonene FM ka masipala wa Greater Tzaneen exifundheni-ntsongo xa Mopani eLimpopo Afrika-Dzonga inhlekani mingiseri wa Mngana Lonene FM siku ro sungula ra n'hweti ya Nhlangula lembe ra 2024 ni famba na ncindani Eric Mabasa ekutisela nongonoko Africa wa vulavula twi kusuka la amariveni la hila ku nga na holobye xandla xa holobye wa mintirho ya vaaki magondzo na katekate mintirho ya vaaki na miako kumbe switirhisiwa lava va nga le ku tirhisaneni na xifundzankulu xa Limpopo eka ndzawulo leya ya mintirho ya vaaki magondzo na switirhisiwa kumbe miako kasi ke na va masipala wa Greater Tzaneen hi laha hi nga koho ku ka ku langutiwa pfhumba leriya ra EPWP Expanded Public Works Program hi ndlela yaleyo se hi swo swi hitisaku laha mingiseri wa Mngana Lonene FM eka nhlekani lowu kasi ke ntirho lowu nga ngheneriwa hi vanhu vo hambanahambana kusuka ka vona meyara wa Greater Tzaneen Councillor Gerson Mlapisani va koho la na va vuhosi na vo va koho na lava va nghenelaka mapfhumba lamawani ya EPWP na vo va koho hi ndlela leyo hambi ku ri MEC va koho MEC wa timhaka ta mintirho ya vaaki magondzo na miako eLimpopo MEC Ernest Rachweni na vo va kona la hi ndlela yaleyo se hi leswi hi nga khomela swona mingisero Mngana Lonene FM ka nongonoko Africa wa vulavula namuntlha kusukisela sweswi ku fika nkarhi wolowo hi nga ta ku se hi fike emakumu ni vona vahumelerisi va ntisela un'wana la ni na ku pfumela ku loyi va n'wi tisaka va lava ku na yena hi ta kota ku va hi bula na yena hi ta twa ku swi njhani ku tirha ni ku vona ambale na uniform leyi yi ri yintshwa ntshemba va ha ku n'wi nyika namuntlha ku kalanga loko a fika laha nga kuma mbaleli yo bawuluka ku fana na liya lava ni vona ku laya kumbe wa ku thoriwa avuxeni hi pfukile minjhani a khensa swinene byela ni vayingiseri ku ka Africa wa vulavula namuntlha leswi ni nge le ku vulavuleni ni vulavula na mani na Reinet Khoza sesi Reinet n'wina mi mbale mihlovo leyiwani ya EPWP hi byeleni mi hlangana kwihi na EPWP n'wina mina ni CLO ya project CLO yes swi vula yini ku CLO community liaison officer mi va mi kha mi tirha yini ni communicator between ni muyimeri between the manager na vatirhi oh okay ni yimela community oh okay swa holeliwa swa holeliwa okay ai sunguleni kwala ka project leyi mi vulavulaka yona i project yi i Zangoma to Mariveni Road ya pavement se patu leriwani ku fika sweswiwani ri herini a ri se hela ku lowu salaka tsongonyana hopefully by va January January oh hala ku hola kumbe ita loko ri hela na muholo wa yima u ta yima se loko ri karhi famba swa ku pfuna ku na ku hola tama wa ya mahlweni na hola kambe swi njhani ku va CLO a hi sunguleni kwala swi kahle ngopfu but na ti-challenges sometimes cause vatirhi sometimes va kwatile ku na ntirho wo tala wo yi solver but i experience ya kahle ngopfu i ncini xi nga ku ndla ku wezi ku na mina la ku ya ringeta la xikongomelokulu xa wena a ku ri ku la ku fikelela yini loko ze va ya nghenela ntirho wa ku swantswa mina tanihi Reinet Khoza ni va CLO ka project leyi a ni la ku gaina experience ni tiva na ku tirha na vanhu ku swi njhani okay we la ku gaina experience kambe xikolo ke xi ngheniwini xi ngheniwe njhani na diploma ya labor law ni nghene a Valley University of Technology oh okay yes labor law mi va mi kha mi vulavula yini i muyimeri ku ni nga ri tshame kahle la ka CLO i tlinde diploma ya labor law hi ku anakeni vatirhi va hlangana mintlhontlho yo hambanahambana very I mean very vanhu lava va mbalaku swimbalo swa mihlovo lowu EPWP
ntirho wa vona i ku ya tikuma hi loko hi famba la mapatwini va vona va tlele hansi ka misinya kahle kahle ka tirhiwa kwalaya kumbe ku va mi va mi lo ti hungasela ka tirhiwa swinene ma kuma ku va ku ri lunch loko va kotlana na vona mara a wu se tshama swi twa rinete a hi ni swi twile but a hi ntiyiso wa kona wolowo ntiyiso wa ko i ku yini i ku ka tirhiwa ene loko i khi langutini swi njhani hikuva van'wani ve ri kumbexani a swi fanele swi nga ri swona leswi va EPWP vana va fanele va thoriwa va tirha nkarhi hinkwawo wena i ri yini mhaka yaleyo na me ni pfumelelana na swona because vo tala va hina loko hi huma laha hi swi tivi ku u fane ya kwini ene swi stressisa ngopfu u tiva ku ni to tirha 6 months and then after I'll be unemployed nakambe a va fane va endla ku swi va permanent mara ni ngo wena u ri u gaina experience a yi ku pfuni experience leyi ya ni booster ku ndza kota ku apply kun'wana va tiva ku na experience because la South Africa ku na wa ku 5 years experience and all that I don't know ka ntwa president va ku a swa ha ri kona vanhu lava vo tala lava nga laha hinkwavo hi lava nga koka project van'wani va le ku tirheni ni vula ku lava hi lava va sukaka project leyi na va ledzanini na va swin'wana na swin'wana hi lo hlangana ku na lava va ngo lo tisiwa lavani okay se swi vula ku lavani i va mupani hinkwayo okay swi njhani mara ku tirha mintirho loko mi kha mi tirha so ku tirha vanhu va njhani ku tirha vanhu vo lava experience kumbe ku tirha vanhu lava va kha va lava mintirho ku mi endlisa ku yini ku tirha vanhu vo lava mintirho because a ni nge vuli ku xa ngopfu experience hi tirhela ku provide for tifamily ta hina ku tele ngopfu vavasati mani ku nga ku ri na xivangelo a ku na xivangelo ngopfu but I think ku ri vo empowera vavasati vo balansisa swilo njhani loko swilo swi balansa swa ringana vavasati kala va Rinete u ni twile nteyini loko mi ku ma balance swi vula ku swa ringana and la mina ni nga ko sweswi ni vona ku tele vavasati hayi kumbe vavanuna hikuva sale va phaver no a ni ri va ta va huma ka tindhawu to hambana ni vone na tibazi laha swi tikomba ku van'wani va tisiwe hi tibazi se xivutiso ku hikokwalaho ka yini tele vaxisati a wu swi tivi alright no I can't say swinene se project leyi i vulavula hi ku yi nga hela ka kwahala ka vasunguti xawa mi sungule rini ku ndza patu leyi hi sungule hi July ya mawani ya lembe last year n'waxemu swa nonoka musi swi nonoke ri lo leha okay loko mi sungule n'waxemu mi hola n'hweti yin'wana na yin'wana ni twe ke vulavula hi timhaka ta yin'wana swa ku va CLO swa tika ku na mintlhontlho ku tala ku va mintlhontlho yini leyi mi talaka mi hlangana yona ya ku nga vi na ku twanana between mukontraktara na vatirhi loko va tikuma va holi late kumbe va ri na ti-demands to karhi ku va la ku nghena hinkwako ku fana leyi a ku ngheniwa hi katsongokatsongo 117 mara a yi nghena 40 se a mi kuma ku va strike va ku va la ku nghena hinkwavo a va pfa va tirha hi ku cincetana vhiki leriya ku nghena lava va ku va la ku nghena n'hweti hinkwayo xikan'we swi vula ku a ku na lava nga ta va a hi nge project i 10 ra tin'hweti a va nga va tirhe 10 ra tin'hweti hi mhaka hikokwalaho ka ku va ku xivangelo ku ri yini ko i ncini xi endla ku va nga ngheni xikan'we ntirho a wu nga si pfuleka ngopfu a va vula ku ri ntirho a wu si pfuleka ku fikela ku katsa 117 xikan'we se mara na ku vona mani wena dyambu ri ku hisi i tirha ku yi wena hi ku a ni wa layitha lava va nga ta ya ka social media ya Munghana Lonene FM va ta ku vona ku wa layitha se swi vula tanihi CLO we i ri kwi hi ku a ri ta va ri ku hisini dyambu leri ni va ni karhi ni jikajika kwala patini ni cheka na vatirhi se i pona njhani ka dyambu hawa ni pona hi ku ni pfa ni tshama ofisini nkarhi wo lehanyana ni pfa ni jika ni vula ku ri loko a wo va ku ri wingile ku hoxeni swi tina leswi ka ku i vula ku a wu ta wa ha ri so ndza ni nga ha ri so no inkomo a hi hetiseli hi vulavula hi timhaka ta vantshwa kulobye lava va nga va ku va ri koho u nga ku yini ka vona loko ku ri na tiproject ta mixaka lowu ka miganga leyi va tshamaka ka yona van'wana va ngheneleli van'wana va ri mi a ni dyondzelangi swona ko fana na wena CLO labor law swa vulavurisana i nga ku yini ka vona a ni ta advise vantshwakuloni ku va nga kheti mintirho as long as u tiva ku whether u dyondzini or a wu dyondzanga swi ta hi pfuna a swi lavi ku kheta ntirho cause a wu swi tivi ku leswi u nga dyondzela so u ya swi kuma rini u nga ha yima ma 10 years u nga wu kumi ntirho mara ku va u vekanyana swakudya tafuleni swa pfuna for mintirho so u pfa u khomakhomanyana eya
Okay. Renet Kensilani. Inkomo. Enkomo Renet man kambe. Rainet Khosa. Rainet Khosa mingisere womkana lona FM man kan bulana yena CLO wa project le ya patle ra Zangoma Mariveni indlela leyo hila ingana yena la akhabula bula makata mintlonto na leswa hlangana kana swona indlela yole etaba isa mhlweni nongo ko Africa wa bula kambe sweswo hinkwaso andakaleso xitshembiso xa ka Shoprite xa mixavelo hansi xi vula leswaku hi lwa hi matimba ku mi tisela mixavo ya le hansi siku na siku swayipa u tihlayisela eka 500 gram ya xitina xa Rama Original Fat Spread hi 24.99 ntsena na 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions hi nxavo wa le hansi wa 179.99 mimbukuto leyi yi kumeka emavhengeleni hinkwawo ya le Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest ku fikela hi ti 6 October 2024. Shoprite minxavo ya le hansi leyi u nga yi tshembaka minkarhi hinkwayo. Vahluri hi ku landzelelana The Buccaneers bona va lava ntsena ku tlakusa bigiri ra vunharhu hi ku landzelelana loko ri leta Maroon na Gold Steelers bona va lava leswaku leta ntima no basa ti khoma hi rhongo ri nga si pela leyi i MTN 8 final wafa u nga kayeli vakhomi va xidlodlo Orlando Pirates na Stellenbosch FC i mugqivela wa ti 5 ta Nhlangula ya hora ntsemu ni madyambu 2 eka SABC 1 na le ka Munghana lona FM Makomandlela u tisiwa ka wena hi vutinyungubyisi bya SABC Sport. For the love of the game. Uyingisele Munghana Lonene FM Makombandlela hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Africa wa vulavula 12 to 2 ni Nhlekani na Khalaga Pat Mathebula. eso so mingisere womkana lona FM Makomandlela kutisela nongona ku Africa wa vulavula nteri kutisela wona chick sukale no a Mariveni ni bona va akila vele Mariveni kombela ku kuma vambirhi ni twa ku kahle kahle la hi le kwi mi nga swi nge lungi loko onda swa ku lwela hi nga lweli man na swi tiva ku moya lowu mawulava kambe mi nga wu lweli hi ndlela leyi ni kombela mi khoma lexi hi ndlela leyi mi nga ximbali ni xikhomiseni sweswo mi vulavulela ka xona hi ku loko se mahaxi masivona swi ta hlwela Nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM yimanyana ku na swin'wana swi fambanga kahle kwalani ku na swin'wana swi fambanga kahle kumbexani ximbalini kunene ku nga ri loko hi xa hetelela xi pfuma hi mi hetelela mi nga twani nongona ku Africa wa vulavula hi ku tisela ku wona kusuka haleni eMariveni mingiseri wa Munghana Lonene FM hi laha ni ngeteri ku na project leyi va nge le ku teni va ta yi valanga ku na ntirho wukulu lowu nga languteriwa ku wu ta endliwa hi ndzawulo yaleyiwani ya mintirho ya vaaki na miako kumbe switirhisiwa se swi nga leswi swi endle leswaku na lava va tala ku na Sesila a hi tweneni ku muhumelerisi ni kombela mi ni lavela Fumani xa pfuma xilo xa yena lexi loko hi vitana muyingiseri la hi kota ku va hi bula na yena hi ndlela yaleyo se a hi kambela totoleto ku hi ta kota ku la ku bula na Sesila loko swa sesi swa lunghisiwa tshunelani sesi wa mina hi kota ku va hi bula ni kombela mi byela vayingiseri ku hi n'wina mani Isesitsakani Mashele. sesitsaki mi n'wina na n'we mara ya n'we se yi basulukile swi vula ku khale mi ri la ka EPWP ne Ai khale ni sungule hi July. se hikokwalaho ka yini n'we mi tirha ko edyambini thwini I tirhela kona edyambini thwi. mi tirhela mi ri kwin'we Ni tirhela ni ri ka Mhlaba. mi le ka project yale ya patu ririwani ra Zangoma to Mariveni ni byeleni swi njhani matirhelo ya n'we ya njhani loko mi kha mi languta hi matirhelo ya n'we ya siku na siku Hawa yi tirha kahle ngopfu Bootpet. mahola swa va tikela yimani ni twa Sesila ya pfuma Fumani yale ya pfuma a ni swi tivi ku teka yini
hi ndlela yoleyo se ni byeleni loko n'we mi ze mi tikuma mi kha mi tirha ntirho wa muxaka lowuwani i ncini xi nga mi kumbe mi fike njhani ka ku va mi tirha ntirho loyi sweswa swa swiphephana hi leswiya swa swiphephana bootpad a mi nga hleketi ku matirhelo lama ma nga mi kavanyeta ngopfungopfu loko mi languteka timhaka ta ku kumbexani va ta ku mi ya tirhela dyambyini nkarhi wo leha sweswo awa a ni nga swi langutelangi sweswo a ni langutele ngopfu timhakeni ta mali bootpad ku na vanhu va langaku mintirho mi ri yini ka vona man mehe munhu wa ku fana na me a ni langi ntirho bootpad ni proud hi ntirho lowu ni tirhaka ka woho sweswo leswi nga xi langutela i ku va va hi permanenta ntsena ni tsake ngopfu ka ntirho lowu ni tirhaka ka woho va mi tshembisa sweswo leswi ku va nga mi permanent va hi tshembisile bootpad eya veri swa rini okay khesile sesi wa mina mi te n'wina mani kambe i sesi Tsakani Mashele ka Mhlaba bootpad mi sesi wa mani hikuva a mi fanele mi ku Tsakani Mashele ni sesi wa Phumzile Mashele kwala ka Mhlaba na Thembi hi yo mhaka va ku i sesi Tsakani hi ndlela leyi a hi ringeteni loyiwani hi twa ku se swa pfumelana a xi pfumi na n'wi tiva mfumani loyi a khomaka kona ku vheko ku tani sesi wa mina ku njhani Fika minjhani bootpad pfukile mera mi naveli na swi njhani ku va ka EPWP byelani vayingiseri ku yin'we mani nako namuntlha loko mi ri laha mi titwa njhani mina hi mina vukona wa ka Ngoveni a ni kumeka a Petaneng ku va ni tirha aka EPWP ni twa ni ri ni hlawulekile ngopfu ene ntirho lowu ni tirha hikuva ni tiyimisela bootpad ku tirha hi ku tiyimisela vula yini ni tirha a ni nyuma va ka va ku hi va badama ni tirha hi ka va ku va hi vita kwala ka badama hi ku minkarhi ya ku tala hi mi hindza mi tlela mo tshama mi ri lunch hawa bootpad laje ya 12 mina ni vona mi tlele minkarhi yo tala lomu mapatwini lava mihlovo leyi mi va mi tlele a mi se nghena a Petanenge wo 24 mi se nghena loko ma nghena mi ta swi vona ku ya ku badama bootpad a mi tshami mi tlele n'wina mi va mi ri ku tirheni hina hi va ri ku tirheni bootpad swi njhani ku tirha swi kahle a kosaga macheleni mara swona swi kahle no mara la yi tali sesi wa mina swona hi swona se kambe u te wena hi wena mani mina vukona wa ka Ngoveni vukona wa ka Ngoveni a Petanenge eya hayi na khensa swinene sesi wa mina ni nga rungula milo a ku runguriwi ka Afrika wa Mara mara namuntlha bootpad- se swi nga kwala mi nga rungula hi ta ku yini mina ni rhandza a ku ta rungula buti wa mina Themba Xingange Lovemon Xingange Junior Xingange na Pearl Xingange na papa mina Leon Xingange lava nga le ya Pitori ni khensile i xivongo lexi nga xihlaya xi nga nge ntsena ivi Ngoveni xi le Ngoveni vukatini i xa mhani wa mina na yena ni rhandza ku ta ni n'wi pfuxa ta aka maafrika wa vulavula sesi wa mina ni khensela ri inkombo a khensa sesi wa mina sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i vayingiseri lava va EPWP lava hi nga na vona la tsundzuka hi tisiwe la hi ndzawulo ya mintirho ya vaaki na switirhisiwa kumbe miako lexi ni hlamarisaka ya van'wani junifomu yi basulukile ya van'wani ya ha ri kahle kumbe va va nyika yi ri ya khale lava sesi wa mina vucheni Pfukile minjhani bootpad a ni vulaka so sesi wa mina i sweswo mingiseri wa Munghana Lonene FM a khensa swinene kwalaho nga yingisela u ri kona i 28 timinete ntsena ku bela awara ya 12 hi te ku tisela wona nongonoko lowu thwi kusuka leno emariveni hi laha hi nga koho eka nhlekani lowu ta hi khomela loko tshika ku va van'wani va pfa va ntirho lowu herile laha hi nga koho mingiseri wa mina se loko wu hela wu kutani wu hetelela wu fika kwalaya ka ku van'wani va twisisa ku a va fanele va longa se ivi loko van'wani va twisisa ku a va fanele va longa se va longa na gezi leri a hi fanele hi ri tirhisa se hi yo mhaka hi hetelela hi kavanyetekile ka vuhaxi lebyi a hi ri na byona hi ndlela yaleyo kambe sweswi ku nga ri khale ni ta va ni kha ni vula xandla xa holobye hi twa ku va ri yini voho eka timhaka leti ngopfungopfu loko hi kha hi langute ka timhaka ta ntirho lowu hi nga ka woho xikongomelo xa woho hi xihi ndzawulo yi va yi kha yi lava ku fikelela yini loko yi tikuma yi kha yi endla mintirho ya mixaka lowuwani hi ndlela nakona mapfhumba lamawani ya ti-public works program xikongomelo xa woho hi xihi swi na nkoka
ka ngo swo leswo ku hetelela ku fikelerisiwa timhaka ta swikongomelo hi mhaka ya ku lava ku fikeleriwa timhaka ta leswaku loko xiyimo xi titani xo vula ntsena ku ku ta fanele ku tiveka ku yiwa kwihi hikuva van'wani va vulavula hi timhaka ta ku fanele ku va permanent va lava ku permanentiwa van'wani va vula ku timali tintsongo sweswo swa ku taniya se sweswo hinkwaswo mingisero Munghana Lonene FM hi leswi hi nga ta va hi swi langutile nhlekani lowu loko hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula ku ya mahlweni kambe sweswi a hi dyoneni ku mahungu ya misava awara yan'we ya ta va ya yimise ku yini ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka mahungu walawo a hi amukeleni Bongi n'wana Timaluleke ya Bongi mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi inkomo khalanga mingisiri inhlekani tinhlokomhaka ta mahungu ya awara yan'we holobye wa maphorisa Senzo Mqunu u languteriwile ku endlela eLusikisiki eEastern Cape laha ku dlayiweke vanhu vo tala hi mahela vhiki ndzawulo ya nhluvukiso wa vaaki eLimpopo yi le ku lavisiseni ka mafu ya vavabyi va miehleketo kusuka endhawini ya vutlhari maphorisa eMpumalanga ya khomile vavanuna vambirhi lava va hihliwaka hi ku koxa timali leti va nga ti tirhelangiki mahungu hi xitalo ya awara yan'we u yingisele Munghana Lonene FM makombandlela banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula hi laha nga kona mingisero Munghana Lonene FM makombandlela ntirho hi ku tala ku kusuka haleno a Mariveni ku nghene vakulukumba la ni vona MEC wa mintirho ya vaaki Magondo na miako hambi ku ri switirhisiwa MEC Ernest Rachweni va famba na xandla xa holobye wa mintirho ya vaaki na miako ya Afrika-Dzonga nkulukumba Sihle Zikalala hi vo hi nga na vona kahle kana siku ra namuntlha na ku pfumela ku ri va ta bula na yena na wa vunharhu i kola ni vona meyara wa masipala wa Tzaneen meyara councillor Gerson Mlapisane ni tshemba ku protocol yi ni vulavurisa sweswo ku ni famba hi ndlela leyiwani hi ndlela leyi ni sungula hi meyara ivi hi ta ka MEC ivi hi ta ka deputy minister hi ndlela yaleyo a hi sunguleni meyara inhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM a ni mi twi swi vula ku lexi mi xi tirhisaka a xi le ku okay a hi ringeteni futhi ya a va nga mi okay a khensa swinene meyara a khensa swinene ku va hi mi vona endzhaku ka nkarhi wo leha ni nga si hlangana na n'wina na swi tiva ku khale mi kha mi nga lavi ku mina n'we hi hlangana namuntlha hi hlanganile la swi vula yini leswi hi nga hlangana hi swona eka masipala wa n'wina meyara okay okay hlangana sungula project leyi ku ri i ta hela namuntlha ni khensini a ni lavi ku vulavula swo tala ni te ni ri wexe lembe la ku hela sweswi ni te na MEC ni te na deputy minister ku va ta vona ku a ni vulavula ntiyiso pata leri na n'wina ni swi twile ni ri vone ni ku ri herile a ku ri pata ra yes ri endle 18 months next month ita hela the deputy minister is here va tsakile MEC va kona va tsakile na vona swi vula sweswo hayi no hayi a khensa swinene meyara na swi tiva ku hi nge mi khomeleti nkarhi wo leha hi ku nongonoko wa n'we wu tikomba wa ya a mahlweni kambe mi nga ku yini ka vaaki loko hi kha hi hetisela ka timhaka ta ku hlayisiwa ka nhundzu yo yaleya n'wina i va byerini na lembe ra ku hela ku property ya mfumo va fanele va yi hlayisa hayi ya mfumo ya vona kahle mfumo hi mani kasi loko vulavula i vona va fanele va yi hlayisa okay meyara khenseli swinene hayi mina na n'wina hi ta hlangana kwele ku hlanganiwa ku kona a hi endleni namuntlha hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM va lava i meyara wa Greater Tzaneen lava hi bula na vona councillor Gerson Mlapisane a hi yeneni ka MEC Rachweni Mr Dikgerekgere himself hi vo hi nga na vona laha ka nhlekani lowu MEC inhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM good afternoon
Afternoon and good afternoon to your listeners. Since you came in with your program, the Khere Khere, Wednesday, I have not spoken to you directly. Maybe you'll tell me more about that. But let's zoom into today's event. What does it mean to you as the department and the residents of Limpopo in general? On behalf of the residents of Limpopo and the department, I can say we are very happy about the progress on the project. Like even the minister was saying earlier on, that we highly appreciate the quality of the work that was done on the ground, but also the process leading to that in terms of the recruitment process, the SMMEs and all that, because a lot of our projects are stalled because people are fighting for that, but at least they've managed to deal with that. That is why we are even confident that the project might even end before the actual time, which is next year, May. So from the department side, we are very happy about the progress, the quality, as I've said, but also it will, when there is road, there is economic activity. So the economic activities of this area, this village, will now progress without any hurdles, because now there is a proper road to them. Can we expect this program to be a benchmark of other programs to follow within the province? Obviously, because there are this type of programs in other municipalities, in other provinces. We hope that provincial, national government working together with us and the district and the local will bring another bigger project of this magnitude, because we have shown ourselves that as Limpopo we can. In Limpopo, if you give us projects, we can even complete them before the actual end date. So I think we have shown the minister that we have that capacity. We hope that they will bring more of this roads to our province, as we need them more than any other province. We are a rural province. Out of 21,000 plus kilometers, 13,000 is the roads that are not paved. They are gravel roads. So we need this project more than anyone else in the country. I'm happy you spoke about, as we conclude, before I go to the Deputy Minister, I'm happy you spoke about the length of our gravel roads. Since the inception of this 7th administration, you brought about the Khere Khere Wednesday. How is the program going so far? Are you still happy about what is happening? Are there changes that you envisage or something? There is a serious change. Dr. Popi Ramat was always saying the change, and indeed the things have changed in Limpopo. For the first time, I heard one of your colleagues from the media fraternity acknowledging the program of the Khere Khere. That means that program is really doing a serious impact in our communities. We are going to continue with that program until the end of our term, because that program is a service delivery initiative. Even last week we were in Musina as part of supporting Tourism Month. We made sure that we re-gravel one road that lead to one lodge there. So that's the work that we are doing. Already we have done more than 2,000 kilometers of our roads. Now they are drivable, because the purpose of this is to make our roads drivable. Our roads leading to our traditional authorities, our roads leading to our schools, our roads leading to our grave sites, those important roads, we're dealing with them. And this program, one thing that I like about it, and we also told our DM, is that we are using a yellow fleet from the department. We are capacitating government. This thing that you are saying government does not have capacity. Go all over the province, you'll see yellow fleet. The Khere Khere is like a Holy Spirit. It's everywhere in the province. There is dust everywhere in the province. And the program is going very well. Our colleagues have responded very well. They are helping us. DM. And before the end of this month, I'll have a Lanchino
with all operators, those old men there in Polokwane. I will have lunch with them. They will come there, and I'm also going to give them a theme. They are not going to come there with work suits. I'm to come there with suits and ties that represent the color of the yellow fleet, so that I can engage with them just to get their problems, if there are any problems, but also to motivate them with the work that they are doing on the ground. Because if they are saying, MC, you are working, it's not me, it's them. So I have to appreciate them. MEC, I need to take a short commercial break so that I can speak to the DM, but we really appreciate that information with regard to Kher. I was going to know that I was going to Bedroom Bonanza ile ku endliweni sweswi eka Railway Furnishers. Xava Allegra 2-door wardrobe hi 3999 ntsena. Naswona u kuma chest of drawers leyi fambelanaka na yona mahala hi ku helela. Hi swona swi kumi hi swimbirhi hi nxavo wa le hansi wa 190 ntsena hi n'hweti. Eka xiphemu xa 24 wa tin'hweti. T's and C's apply. Railway Furnishers. The price you see is the price you pay. Akuamukela eka Real Achievers ya Afrika-Dzonga. Hambiloko wa sungula, nkarhi a wu se ku siya ku va u ehleketa hi ku siyela ndyangu wa wena ndzhaka. Eka Standard Bank Achievers, u kuma wili loyi u nga endleriwa yona mahala, xikan'we na accidental cover yo fika eka 10,000 rand. Ku na swipimelo. Standard Bank i xiyenge xa vulombisi bya swa timali lexi nga le nawini. uyingisele Munghana Lonene FM makomba ndlela khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu. ente yeso mingisero Munghana Lonene FM emsomo ku fika ra vuntlhanu ekutisela nongona ku Africa wa vulavula. Nteri loko hi nga siya mavhengeleni ni bula na MEC wa timhaka ta mintirho ya vaaki eLimpopo swi katsa na magondo na miako. MEC Rachweni va kha va kombisa hi laha va tirhaka kona hi laha ti-project leti tirhaka kona. Hi ta vuya ku hlamusela to tala ta leswi va vulavula hi swona. Ka yima sweswi ni amukela xandla xa holobye Mchaviseki Sihlezi-Kalala lava hi bulaka na vona nhlekani lowu hi twa ku vo va ri yini hi ntirho lowu nge le kwini mahlweni. Deputy Minister, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Thanks a lot. Greetings to you and the listeners. Thanks for having us in your program. Thank you very much. Now we are here in this very project, Mariveni to Zangoma. What did you see so far with this program? Well, firstly, I think at a technical level, our engineers did well in terms of scope of work and in terms of the program timelines. They've been able to meet timelines, notwithstanding that at the beginning there were problems about the issues of those who wanted to benefit from the project, but they've managed to start. They are now on phase 2, and that tells you that they are very, very committed. It is one project which we can say we can learn from. The planning and the execution has been very well. The MEC have alluded to the point that the project might be completed earlier than envisaged, and that tells you that as government we're beginning to work and ensure that we deliver on time and within the budget. Now, the issue of stipends, sometimes they will say it has positive impact. Of course, some would say it's small. What is your take on that with regard to the issue of stipends? It is not satisfying, but in this project we've learned that it is at least better, as people don't get anything less than 4,000 a month. That's better, but we understand the cry of the people. They are saying we don't need just a stipend, but we need permanent work. They need security, and that's what we must work toward achieving. We may not be able to do that overnight, but we must put processes that will help us, that people who get through EPWP do not regress to unemployment once those projects are finished. Now, let's go back a little to earlier on this year. You launched a program, is it East London, Phase 5 of EPWP. Do you have like deliverables that you can talk about with regard to Phase 5? Yes, throughout the country,
maybe let me start by saying we're aiming to deliver 5 million jobs over the period of 5 years, meaning each year at least we must create 1 million job opportunities. Already we have created more than 341,000 job opportunities in the first quarter. And therefore it tells you that we are going to meet this target. But what we must do is to ensure that while we meet the target, the quality of these jobs is important. That's why we have delved into specifics and say, let's focus on key areas. Road maintenance, such as this program, cleaning of our areas through programs of environmental preservation and recycling of the waste. So waste management as a whole. Thirdly, we say, let us focus on government buildings maintenance. So those are the areas that also make an impact on service delivery. From time to time when I see EPWP workers, it's mostly women. Is there a reason why? The reason is come from the society you have. The people who were mostly oppressed were women. They were oppressed because of their color, because of gender, but because of work. They would not be encouraged to study. They will not be encouraged to enter certain industries, especially the built environment. So what this ANC-led government is doing is to open space and opportunities for more women. And that's why you will see them not only in EPWP, you will see them in EPWP, but in all other programs that this government have created. May I make one example? Yes. The government of South Africa, during the first administration, first or second, partnered with Cuba on Mandela Castro partnership, which sought to provide scholarship for medical studies. Lot of people who have benefited there are Africans, but are women, young women. And that have created a situation where you've got young women running their surgeries in small towns throughout the country. So this commitment of the ANC to address both racial and gender inequality is finding expression. And as we near conclusion, Deputy Minister, the EPWP program, from time to time there will be celebrations. I understand we're having a celebration. Is it hosted in Limpopo? Do you have an idea as to when is that and what will be happening? Yes, the MEC have spoken to that on the 11th they are launching phase 5 of EPWP. Phase 5, as you will know, we have had 4 phases, meaning in the previous 4 administrations that have been there, we've been implementing EPWP. So they will launch EPWP phase 5 in Polokwane, and it's great. The numbers that the MEC talk about, not less than 8,000 people, it's quite a sizable number. It tells you of the provincial government commitment to fight poverty and create jobs. Let's conclude. What will be your parting words to the people out there and those who are participating in EPWP? We want to encourage people that let us take opportunities and work. Let us not have this dependency syndrome that suggests that government will do everything. Where government create opportunities, let's take those opportunities. We want to encourage people, especially young people, also to prioritize entrepreneurship, because yes, we will create government opportunities for employment, but we need entrepreneurs who will come and stimulate economic activities to employ themselves and others. Deputy Minister, it's been a pleasure speaking to you. We really appreciate it. I still did not get an answer how you amassed the numbers to be the first one on the NEC
when you were in Nazareth. How No, did you do thanks. That was the subject for another day. But it shows the confidence in the movement. Yes, thank you. I see. Thank you very much, DM. Vala va bulana bona xandla xa holobye katmakata mintirho ya vaaki Afrika Dzonga lava va heleketiwe hi MEC Rachweni va tlhela va heleketiwa hi Councillor Gerson Mlapisani. Gentlemen, thank you very much. You can see swinene ku va na n'wina, we really appreciate that. Eswa swo mingisela Munghana Lonene FM loko va kha va famba va kutani swo bola ntsena ku mina na wena se ta sala na vayingiseri va hina hi ya mahlweni na kona ku Africa wa vulavula kwala ka Munghana Lonene FM ka hi ku haxela wona T kusuka emariveni swi tele leswi va nga vulavula hi swona muyingiseri wa mehe kambe ke a ni tivi ku nga va ku ri na vhengele kwalano loko ri ri ko vhengele a ni ta ku hi sungula hi basisa rona hi ta vuya yisa mahlweni ta ka leswi Ximnari eka XMA 19 lava i vayimela ku langwa eka xiyenge xa Best Xitsonga Traditional Song of the Year. Hey, ai mativana hileswaku laha hi nga kona ka tsakisa un'wana loko e raha ntambu loko a heta ku raha ntambu muchangani loko a tshamile studio wa hlamala se ku ngo hwike a nga swi tivi n'wana wa vona fanele nta yini kambe hambiswiritani hi vuyini mingiseloma ni khomeli swi le kule ngopfu na vulavuri bya hina kambe se swi tshamisekisile leriya ra ku loko swo phinda futhi se un'wana wo delela loko swo phinda futhi se un'wana i ta va wo delela ni na ndhuna nkuna lava va nga yimela va vuhosi va ta hi byela ku va yimele va vuhosi byi loko hi kha hi bula na vona nhlekani lowu mingisela Munghana Lonene FM hi bula ku ya amahlweni eka ntirho lowu hi ngetere hi rhurheriwe hi ndhawu leya timhaka ta mintirho ya vaaki na miako eLimpopo mi hi twile kha hi bula na xandla xa holobye Sihlezi Kalala va kha va vulavula hi laha mapfhumba ya muxaka lowu EPWP ya pfunaka ha koho loko swi ta ka timhaka ta ku antswisa miganga na ku pfuneta eka ku tumbuluxiwa ka mintirho va ku va ta ringeta hi tindlela hinkwato ku vona ku vaaki va heta lava pfuneka va swi tiva ku hi ku tsakela ka vona a va ta lava ku vona ku va na timhaka ta ku va ku mintirho ya nkarhi hinkwawo kambe a swi olovi hikokwalaho ka mintlhontlho leyi tani hi tiko hi nga langutana na yona yin'wani ya koho hi yi nga yaliya ya ku va van'wani va huse mali loko va ha ri amatimbeni kambe hambiswiritano mingisela Munghana Lonene FM sweswiwani mani bula na ndhuna nkuna ni byeriwa sweswo ku i ndhuna nkuna a ni tivi hambi hi swona hamba hi swona loko ku nga ri swona ni ta twa hi vona sweswi ni hlekani papa mi pfukile hi pfukile loko ni byeriwa vete ta bula na ndhuna nkuna wena ni ndhuna ya ka nkuna kambe loyi i ndhuna n'wachikani Mkhawana va ka Mkhawana i tindhuna la edan village edan okay tani hi vinyi va misava miri yini loko ku ri na ntirho wa muxaka lowu ngopfungopfu lomu kha mi vona ku antswisiwa ka miganga ya ka n'we ku ndliwe na patu la leri ve nge ri loko se ri ta va ri hele kahle ri ta olovisa mafambelo ya vaaki kusuka mariveni ku ya humelela kwele a Zangoma awa leswi i mafundza hi leswi hi ri vukosi hi tsakaku hi swona hi tlhela hi swi amukela hiko patu leri ri nga tirheki a ri ri patu leri a hi fambe ku tika ri patu leri nga busy va suke Zangoma va yise vana enkowankowa kwala la ka swikolo swa la kusuhi van'we va te mintirhweni se a ri bihe ngopfu i khale hi ri langutele hi mahlongati se namuntlha wa hi pfuxekile ha ri vona na koho ri tirhiwe kahle hi ku ri pave la ni tshembaka swa ku paving leyi yi ta va yi ri kahle yi ta tiya yi tshame nkarhi wo leha ku tlula swikontiri leswi hi dwaku hi swi vona swa ku vo tota so hete 6 months se xi tlhela xi nuvuka miri vo tota vo sindra swi ku taniya u swi vona swa ku hawa a hi swona kambe leswi swa namuntlha leswi
swi hi khome kahle. Loko hi kha hi languta miri i khale mi kha mi ri lava sweswiwani a ri le ku tirheni mi tirhisa yini mi famba hi kwihi ku fambiwa hi kwihi loko ri sweswi ri nga se hela Ku ni pato leri va nga ri pfula leri famba ku ri papalata laya kasi kun'wana va bile va hetile ku fika va fika va nghena koho eka pato leri ku fikela loko va fika le se loko mi kha mi languta laha ri nga lava nga heta mi vona yini mi vona va kha va tirha ntirho wa kahle hi voneni wu ri ntirho wa ku saseka ni twa van'wani va ku ri a ri larile eku lala ka rona ni ri vonangi kambe when ri ringanile ta famba loko movha yi za yi hlangana yi ri mimbirhi hi ro patu ntiyiso se mi ri yini ka vaaki ngopfungopfu la ka ku switirhisiwa swa tisiwa magondo ya tisiwa ivi xiphiqo xi va laha ka ku loko se swi tisiwile ivi ku tlhe ku va n'wi mi onhako awa eka vaakatiko ni vulavurile loko karhi vulavula laha swa ku vaakatiko a hi hlayiseni swilo leswi mfumo wa hewu hi endlelaku swona u ta kota ku hi endlela swin'wana ku hi emahlweni phela loko vo hi endlela swilo hi onha swi vula swa ku hi to tshama karhi mfumo wa hewu endla xilo xin'we hi kombele vaakatiko swa ku a va hlayise hinkwaswo leswi mfumo wu hi endlelaku swona i ndzhaka ya hina no ya khensa swinene ndhuna Mkhawani i ndhuna ya ka Nkuna vinyi va misava ya khensa swinene ku va mi kote ku va mi ta bula na hina hi ndlela yaleyo ongeti xikwembu xi nga katekisa kavula hi ya mahlweni tanihi vaaki na ku hlayisa nhundzu ya hina kumbe ku vona leswaku nhundzu ya hina ya hlayiseka ku endlela leswaku hi nga fikela se hi nga ta ku loko se hi languta ndzhaku hi ku loko a hi lo hlayisa nhundzu ya hina mi hetisela mo ku yini awa ni hetisela no ku hi ku yimela evukosi bya ka Nkuna lebyi nga le hansi ka hosi Shiluvana wa vunharhu se hi khensa hi vuyelela ka leswi hi nga swi vona swi endleka namuntlha ingi swi nga ya tani swi ye mahlweni swa ku no mapato ya ya vhela lama ya famba komitini ya paviwa kunene ya va hi ndlela yeleyo swa ku no hi ta kote eku matirhisa mfumo wa hina a wu ye emahlweni wu endla leswinene ni khensele ndhuna Mkhawani inkomo ku dya ku engeta inkomo va munghano lonene inkomo khensa swinene awara ya n'we henhla ka nhloko hi kumeni mahungu ya misava na vongi n'wan'wana timaleke ta vuya yisa mahlweni andzhaka mahungu hlekani eka Malamulele xiphemu xa mbirhi lexi xanakana ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi vuyele mingisero wa mehe hi vuyele eka nhlekani lowu hi le ku buleni na vaaki hi bula na swiyenge leswi swi khumbekaka eka nhlekani lowu hi ndlela yeleyo ngopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ntirho lowu hi nga ka wona namuntlha ntirho lowu hi nga ka wona mingisero wa Munghana Lonene FM i ntirho lowu langutanaka na vatirhi va expanded public works program ku nga timhaka ta hi leswi hi nge le ku languteni ku ka timhaka leti ti khumbaka matshamele ya swilo la hi va hi kha hi vulavula hi langute ngopfungopfu ka timhaka ta nongonoko lowu wa EPWP nongonoko lowu wa EPWP i nongonoko lowu nga simekiwa malembe 20 lawa ya nga hundza xikongomelonkulu xa woho a ku ri ku lava ku ta vona leswaku ku hetelela ku va na ku tumbuluxiwa ka mintirho hambileswi yi va ku yi ri ya nkarhi wo koma kambe yi va yi kha yi tisa ku hambana
hambanahambana eka vaaki lava va va ka va khumbeka ka ti-project ta muxaka wolowo. Se hi yo mhaka na namuntlha hi ri ka ntirho lowu a hi rambiwe kumbe hi nga rambiwa hi ndzawulo ya timhaka ta mintirho ya vaaki na miako eAfrika-Dzonga leyi a hi kha hi bula na xandla xa holobye lava hi kha hi bula na vona nhlekani lowu. Kasi van'wani va lava va ri koho eka ntirho lowu hi nga bula na vona MEC wa timhaka ta mintirho ya vaaki magondzo na miako kumbe switirhisiwa eLimpopo MEC Ernest Rachweni. Kasi ke tlhe hi va tlhelo hi bula na masipala wa Greater Tzaneen ku nga vo va rhurheli kunga hi bule na meyara councillor Gerson Mlapisani. Hinkwavo lava a hi kha hi bula na vona hi kha hi languteka nkoka wa ntirho lowu ku va ku ri na ti-project leti ti ringetaka ku nyika vaaki matimba na ntokoto lowu hetelelaka wu laveka hi ku ya hi ku famba ka minkarhi hi ndlela yaleyo. Ntokoto wolowo i ntokoto lowu hetelelaka wu pfuna vaaki ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo. Langutela ku tlhe hi bula nakambe na mukhanselara wa muganga lowu i van'wana lava nga ta tlhela va hi kota ku hi pfuna ku va hi twa ku xana loko xiyimo swi vula yini hi ndlela yaleyo. Kambe sweswi ku na un'wana nkulukumba laha a nga lo tshama hi mpfhuka ni fika i hala na hala a ni tivi ku i va kha endla yini kambe na n'wi vona i mbale xikipa xa department EPWP ka masipala wa Greater Tzaneen hi ndlela yaleyo. I nhlekani voti mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Mi pfukile? Pfukile minjhani? Hi pfukile. Vito ra mina ni Khalanga, n'wina ke? Mina ni Thabiso Christopher Matlu. Thabiso Christopher Matlu. Hi hlanganile la namuntlha n'wina ni byeleni ka EPWP mi va mi kha mi endla yini? Me ka EPWP ni tirha ntirho wa vo general worker assistance officer Melani Ntuli. Henhla ka EPWP ya Greater Tzaneen ibe na ntumbuluko wa ku fana ku ri he EPWP eloko ku na matholele ya Tzaneen ya EPWP ku ve na nkoka wukulu wa ku ta hi administration ya ku vona ku ri ku na ku adopta vanhu TSNO yi vona ku ri swi na ku olovisa vanhu na makhanselara yi teka ndhawu leyi cinca yi endla mhaka ya database ya ku ri vanhu va muganga va fila community database form va kota ku thoriwa hi database loko ri va ta ku thoriwa va thoriwa hi mhaka ya ku komba ku ri va na appointment letter ya ku komba ku ri va firile database ya ku thoriwa hi yo henhla ka EPWP ya masipala wa Tzaneen. Se swi njhani ku tirha ka hi ku ni minkarhi ya ku tala hina hi mi vona mi tlele ve ya mi tirhi no rovala mo dzila a tlhelo ka mapatu va mi tlele n'wina? No, vanhu va ku tlela henhla ka mapata a hi vatirhi va EPWP ya yena. Vanhu va ku tlela endzeni ka mapata i vanhu va ku tirha CWP. I va hi mhaka ku ri vanhu va dlayisa hi mhaka ya orange chala ya ku fana na ya masipala ta swa vatirhi va miganga hinkwayo na ti-province ta ku tala va ri va lava ku kombela ku cinceriwa uniform ya EPWP maybe va va na uniform yin'wanyana ya nga fani na ya CWP mhaka ku vanhu va vona vanhu va tlele ematiko ka pata va ri vanhu a va tirhi va famba va tlela. No ku ve matirhi me va EPWP va tirha ku komba ku ri va tirha na sweswi ku fambiwa la ground leyi ku ri koho mi ta vona ku ri ti-take away leti va dyela endzeni ka swona swi basisiwile swi tekiwile swi yisiwe dambini ka masipala Tzaneen laha matlhelo ka mapata ku tleniwile laha matlhelo ka tijarata ku tleniwile hala va xibedhlele ku tleniwa hinkwayo ndhawu ya ku tala laha ku tirhela ku masipala ku ri masirheni ya government nako ku basisiwa hi vatirhi va EPWP ya masipala. Votamen hi khensile swinene Matlu vana na siku leri ni khensile loko mi kota ku bula na yena. Inkomo Matlu yaloye kusuka ka EPWP aka kombisa hi laha va tirhaka hi ku tinyiketela ha koho ku vona leswaku ku korhokereliwa vaaki hi ku xikongomelo nkulu ka vula i ku va korhokereliwa vaaki hi ndlela yoleyo. A hi amukeleni hi twa kun'we kwala mi nga ku mi ri koho mingisero wa me mi yingisela mi ri kwihi ku endleka yini hi ndlela leyi. Se hi laha hi nga tisiwa koho laha mingisero wa me hi tisiwe hi va ndzawulo leyiya ku ta vona leswaku hi ta vulavula lava va mbalanga junifomo yona leyi vulavulaka yona la a ni swi tivi ku hikokwalaho ka yini va nga mbalanga a va tirhi yona laha hi nga koho volo ta hi ku rhandza swilo hi ta twa hi vona ku va ri yini hi ndlela yoleyo. Mbalani xo vulavulela ka xona mani hi ta kota ku twa ku leswi mi ngo rhandza ngo swilo ku endleka yini ni ta tlhela ni amukela na luya
a hi timela ku gezi na yena la ku vulavula na yena ni ta twa ku kasi hi ni ndhawa a hi timela gezi kumbexana i ri la ku hundza hungu a ri hundzisela ka Sesi Rose se hi ta n'wi nyika nkarhi na yena a kota ku vulavula u yisela nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM 14 ntsena ku bela awara ya 13 hi ku ta ka wena T kusuka la eMariveni ndhawu leyi kumbexani ku fika sweswi yima ni vula ku hi le ntsinda wa ti-speed hump loko ku ri na matiko lama va ni navelaka ku va na ti-speed hump va ta va swi dyondze la eMariveni hi ku kun'wana na kun'wana loko famba mitara speed hump a hi sunguleni hi lavawani ku hi twa ku va angula va ku yini va xawetana va yingiseri avuxeni mani minjhani pfukile minjhani hi pfukile n'wambalangi swona swa laha swi vula ku n'wimile u ti tela swo ku rhandza swilo mi rhandza swilo mi vula hi loko mi rhandza swilo hi rhandza swilo ku hi ta fika la ku mi nga kona dzana va yingiseri ku mani i violet balo kwala Mariveni ya Sesivayi hayi mativa Sesivayi na ni byeleni laha hi le Mariveni mani la Mariveni si ka dibiere o ka dibiere hikuva van'wani ve ri ku ri purasini laha a ka dibiere ni byeleni loko n'we mi ze mi tala a mi kumela ku fikelela yini ngopfu meni no twa ka radio tolo letinya ni mi twera na nhlikani ka Afrika wa vulavula ku ta va hi ri Zangoma mara loko se ni yingisela radio kuya ni va a ve le Zangoma va le Mariveni si ka dibiere ni hawa ve nge fambi buti khalanga ni nga va vonangi ni ku nongonoko wa vona u rhandza ngopfu leswo ma wu yingisela la Mariveni swinene ni byeleni hikokwalaho ka hi la Mariveni ku tala ti-speed hump kumbe ku vanhu va ta va tsutsuma ngopfu kuma ku tlumbatlumbiwa swi tele ngopfu hawa va endla kahle vana va xikolo va vuya sweswi va tsemakanya mapatani va vona ku mitara na mitara va maxikolo va ya hala kambe swi vula ku eMariveni ku ha ku jaha ku ha ku ambulance yi fanele yi famba hi xihatla hi ku yi ta fambisa ku yini hi xihatla hi ku i ti-speed hump a ku na ndlela yin'wanyani se va bya van'wani vutomi hi mhaka ya ku va mi hlwerisa bya van'wani vutomi a ku na ndlela yin'wana fanele hi pulana swin'wana swi onhaka no ya khensa swinene mani a khensa swinene loko mi ta hi vona la eMariveni inkomu khensile swinene ku khensa mina inkomu Sesivayi Violet Baloyi la tlhelo ka vo ku na van'wana la avuxeni mani mi pfukile ka mani pfukile minjhani hi pfukile hayi mi tlhe mi swi rhombela mani hileswaku a mi nga tiyimiselanga ku vulavula ni a ni tiyimiserile byelani va yingiseri ku hi n'wina mani meme Eldina wa ka Zitha Eldina Zitha la ndota hi vukati abi mi tekiwile la kwala mi tekiwe ka Zitha ni n'wa Zitha ni tekiwe ka Ngoveni mi tekiwe ka Ngoveni okay ka Zitha mi huma kwihi aka Mageva mi ta tekiwa lama a mi vone yini kwala maranda wena jara ko a ri saseke ngopfu hikokwalaho ka yini mi ku a ri hi ku ri khalotini a ri saseke ngopfu moya wa vona wu nga etlela hi kurhula ni tshemba ku a mi fana na rona ti komba ku a ri hlawurile phela hawa swa ka Zitha swa ka Bankosinathi hi swosweswo se ni byeleni ku sukusela loko mi ta va mi fikile la eMariveni i ncini lexi mi nge hayi handle ka jaha leri nga mi vuta ri mi tisa la mi nge hayi ni tsakile ku va ni tive tindhawu leyi ya le Mariveni leyi ni tsakise hi ku yi kusuhi na mapurasi laha vanhu va kotaka ku kuma mintirho loko va nga lolowi lava lolowaku va ta famba va yiva mara loko swi fika ka job opportunities ti kola ti kola mi vula ku loko vanhu va ri na tikokola va to ti tirhela va to tirha se na n'wina ni a n'we futhi a va nga hata mi thola hamba mola ku hawa se ya fambile i ncini xi nga endla ku mi ze mi ku na n'we mata dyambu kwala ka dyambu ri rohisa le ni tshama kwala kusuhani loko swi fika ka patu loko ya Zangoma a hi hlupheka se loko va sungule ku pheva no ku hawa i ntirho wa kahle na ku le ha vona Zikalala no ku hawa ho n'wi vona ka TV namuntlha na ku ya n'wi vona kwala Mariveni na swi nga ta ni hundza Bushbuck hayi no khensa swinene khensile n'wa Zitha hi khensile mani Ngoveni ku va mi koti ku va mi ta hi vona khensa ni mani inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM van'wani va vayingiseri lava hi nga na vona la hi ta vuya yisa mahlweni na bulo na van'wani va vayingiseri lava nga koho kambe sweswo hinkwaswo mi yingiseriwa me a ndzhaku ka loko hi hundzela
Mubango wa vuya eka nguva leyintshwa yo tsakisa eka SABC2 i ku pfuxetiwa ka masungulo lamantshwa vuxisi na drama laha ku nga na valala va khale na vatlangi lavantshwa khangela nguva leyintshwa ya Rebirth ya Mubango hi musumbunuku wun'wana na wun'wana ku fika Ravuntlhanu hi awara ya 9 navusiku eka SABC2 kumbe u streama eka SABC Plus. Mubango u khobvela phanda. SABC2. uyingisele munghana lonene FM makombandlela tona vuhleri bya xiyimo xa le henhla kusuka eka vativi Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula ile ka munghana lona FM ngari khale ta ku mahloko makata mahungu emisava ya awura yambirhi nteri ku haxela wona twi kusuka la amariveni kumbexani lava nga tshama la va ta ni hlamusela kahle ku la amariveni ku dume hi yini kumbexani va ta ni pfuna ku twisisa sweswoleswo swin'wana leswi va nga ta ni pfuna ku twisisa swona i ku ground leyi i vamani va vatlangi lava nga tshama va tlanga la va ndhuma a ku kapiwa vamani ngopfu la ka ndhawu leyi swin'wana swa leswi ni nga tsakelaka ku swi twa na ku kahle handle ka ku mariveni rito mariveni ri huma kwihi hikokwalaho ka yini lava ku hi le mariveni kumbexani va ta ni pfuna sweswo hinkwaswo loko va nga ni pfuni n'we mi ka kwala kusuhi tanani mi ta ni byela hikwala groundini la amariveni si eka masipala wa Greater Tzaneen a Limpopo hi le Afrika-Dzonga ku tisela Afrika wa vulavula mingiselo mena khensa swinene ku nga ningisela ri la a Gauteng a Mpumalanga a Limpopo na n'we mi yi kuma ku hi audio streaming ya Mpopo hi le Afrika-Dzonga ku tisela Afrika wa vulavula mingiselo mena khensa swinene ku nga ningisela ri la a Gauteng a Mpumalanga a Limpopo na n'we mi yi kuma ku hi audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za hi ndlela leyo avuxeni papa mi pfukeni hi pfuka ni mi twela kule ngopfu a ni thembi ku va mi pfulele kahle okay ni byela i khale n'we mi kha mi lava ku vulavula la ka xiyanimoya ku teni kambe ku ta vulavula kahle kahle mhaka ku ri ku ta vona vatirhi va munghana lowunene loko no tshama ni yingisele ka rediyo ni twa Pet Khalanga mara ni nga va tivi ku hi vana a mi nga swi tivi ku jinuna leti hawa se namuntlha ni va vone kahle nona khensa swinene a hi languteni ka mi tshama kwala mariveni mina ni huma ni ri eBerlina eMulati hikokwalaho ka yini va ku hi le Berlina hi ku na le Berlina lawani ku na ve ri le ka DBR sweswo hikokwalaho ka yini va ku hi ri le Berlina hi ku vanhu lava nga ku tala va kumeka ku va tshama le Berlina i vanhu lava nga kumeka va suka va ri laha swikwengeni ene laha swikwengeni a ku ri Berlina Berlina leri huma ka yini i ra n'wamapurasi i ra yini ni to swi teka ku ri van'wamapurasi hi ku byariwa swikwenga kwalana hi ku vuriwa ku hi le Berlin se ivi mi va tshama Mulati a ri ka va James Xikwambana ni byeleni loko a Mulati na kwakha ku ndliwa pato a swona ri herini a ri herile ri ro phaviwa ri njhani ra fambeka awa ra fambeka leswi vula ku lava va nge le ku endleni ka pato la sweswiwani swi vula ku yini mina ku tshemba na ku pfumela ku ta na ro ri ta tiya ri ta fambeka awa ri tikomba tani ni loko ni famba nkarhi ni chika ni vhakachela ku hala loko vona ri fana lera va nga ri endla ri tiyile hala ri tikomba tani na ro no na khetsa swinene papa na khetsa swinene loko mi kota ku ta loko mi kha mi vona mapfhumba ya mixaka lowu i ncini lexi mi xi vonaku mintirho ya tala yi tirhiwa hi vanhu lava mi va tivaku i n'wana wa swimanimani i boto wa swimanimani i nsati wa swimanimani swi mi khoma njhani tanihi vaaki kumbe tanihi n'wina papa awa mina loko ni vona lavantshwa nkarhi va kume mintirho va tirha ni twa swi ni khoma kahle tanihiloko namuntlha va vulavurile hi timhaka ta ku vanhu lava va tirhaka ka EPWP vo tala va koho va fanele va kuma mintirho ya permanent se ni twa swi ni khoma kahle ku vana va heva va ri ku hluphekeni mi kumeka vo tirha mintirho ya ti-temporal 2 months 3 months swi hela kasi loko nge ku ri ni ku cinca mpela va kuma ntirho wa permanent siku rin'wanyana na va ta kuma va humelela va fana na yena nga za hi kuma hi hume tipenceni mi hume penceni n'we mari mi fana ngopfu ku huma penceni ni wa malembe ngopfu mangani mina malama tiri malembe wa fane ma ha ri ku tirheni na swi vona mina ku ri kumbe lo fane ha ri ku tirheni 63 phela va ha ri ku tirheni a ni va tshikaka va 65 va mfumo va endla tani ka mabunu a swi tani se leswi mi nga vekela lexi xa kereke mi nghena yona ni nghena yona swinene lero ni nga mi chucha mi ya ni lunghisela muhavulo loko mi chayisa mi ta vha mi nyika nlalo wa masi loko hi ya kwale kerekeni ni nghenaka kona va koho va fundile a swi endliwa ndliwu kwalomu switarateni awa a yi tirhi switarateni
no ya khensa swinene papa khensa swinene So- loko mi tinyike nkarhi wa ku mi ta bula na yena khensa swinene So- swinene papa Awani Khensi. se khala nga kona edin'wanuna lexi mi ta va mi swi tiva na mina ni xa Dragon Khwayo mi vana va tindhuna hina lava hi nga tihosi ta kona no ya khensa swinene So- papa inkomo Awa, hi sweswo Khensi. mi yingisela Munghana Lonene FM lava va nga kwala tlhelo ku na swo tala va nga ta swi vulavula ku hava no la ku va xeweta ntsena hi twa ku vo mani na ku a va swi naveli na kusuka le verini GTM va ta aka Munghana Lonene na ntsena hi swo hi va lavelaka swo ntsena a ku na swin'wana hi nga ta vulavula hi swona avuxeni buti minjhani pfukile minjhani hi pfukile n'winyi wa xitichi lexi ne i Rosana Rose Chavalala okay Rosana Rose Makhuvele Chavalala se ni byeleni ni mi nyika nkarhi wa ku mi kombela xin'wana na xin'wana xexi mi lava ku kombela xona ka yena hi le ku mi yingiseleni sweswi sesi Rose mpfukile nhlikani mina mukateko Clifford Nkanyana ni vuya Petanenge ni tirha ka Greater Tzaneen Municipality mina ka ni rhuma bootpad ku rhumita hi ti 2 eka festival ni kombela xikipa na xidloko hi sweswi swi kombelaki hayi a khensa ni tshemba va swi twile inkomu ku njhani ala Petanenge ku kahle ku kahle ne no a tsaka swinene a Petanenge na swi tiva ku n'wami le ka xiyimo xa ku vulavula hi swona kambe hikokwalaho ka yini va ku hi le Petanenge a koko njiwa yini bootpad ku na nambu wa richindzele laya so loko vanhu va suka hala Petanenge va nkonko lowu nambu wu tele va fika va vula tintangu na masokisi va petsa maburuku se va Petanenge va tsamakanya nambu loko va suka hinkwako va tlhela Petanenge swi tani ku hava blow ri kona blow sweswi se ri koho blow se hi ku n'we mi thya ku ya hi nambu hikokwalaho hi ka yini se mi nga cinci hi ku se blow ri koho a ni a ku ri Petanenge leswi ya ku ri hava a ni ho kula hi vile swi ri tani tlhela ni mi swi hlamusela futhi mi ri Petanenge hi mhaka yini loko vanhu va suka Petanenge va ya hala muxa la nkonko loko nambu ri na mati wu tele a va hluvula tintangu na masokisi va petsa maburuku va nghena ndzini va pela nambu va hwile Petanenge leraku vito leri a ri hala ri thyiwe hi lava mako loko i ya le hi siku li Petanenge se hi le Petanenge hala hi nga ku swi vitana na khensa swinene va na khensa swinene leswaku laha hikokwalaho ka yini va ku hi le mariveni a mi swi tivi a mi swi tivi na n'wina a mi swi tivi mukhavani a mi swi tivi no ya khensa swinene va ku ri kuma hi mi khensile swinene ku va mi kote ku va xiphemu xa ntirho lowu wa hina nhlekani lowu hina ho tala ku hi ta byela rixaka ku hina kulukumba xandla xa holobye la hi tlhe hi va na mufambisi wa n'wina hi tlhe hi va na MEC ku endlela ku hi kota ku va hi bula na vona hi khensile swinene inkomo imani hi twa la ku mi yingisela Munghana Lonene FM 29 yi bile awara ya 13 i nongonoko Afrika wa vulavula nongonoko lowuwani i nongonoko lowu nga fika wu komberiwa hi va ndzawulo ya mintirho ya vaaki va ku khalango hi kombela ku i va xiphemu xa ntirho wa hina le amarivini kambe na sweswi mingiselo me a ni se kuma loyi a kota ku ni hlamusela ku hikokwalaho ka yini ndhawu leyi va ku hi le mariveni ku hi le ka DBR na swi tiva kambe ku hikokwalaho ka yini va ku hi le mariveni a ni se yi kuma nhlamulo yo yeleyo kumbexani n'we mi nga va ku mi ri na xiyimo xa ku mi nga kota ku hi hlamusela swoleswo mi nga endla tani hi le ka 0860002543 kambe namuntlha hi mhaka ku a hi koti ku tirhisa riqingho rolero hi kota a swi koteki hi ndlela loko mi swi twa ku kutani i vanhu van'wani va nga lo teka xiboho xo ta va ta fika va yima nyangweni wa xibazani mara va kha va nga swi tivi ku va lava yini hi vo va nga teka sesi lava i te a huma le a ri yexe lavan'wani va rhangini va kha va ta va ndla swo huwa va fika va yima kwala nyangweni va ndla vujijiji va nga swi tivi na ku a va tela yini kambe hi a fika hinda straight a twa thwi a fika tshama ni languta i mbale xa EPWP i mbale Eskom se ta ni byela ku hi kahle hi wele kwihi hi ndlela yeleyo na lava ku tiva na n'we mi nga kwala handle ku mi ni hlamusela kumbe mi ni pfuna ku twisisa ku hikokwalaho ka yini lava ku hi le amariveni mariveni ri huma kwihi
hi laha hi nga kona ka nhlekani lowu mingiseri wa Munghana Lona FM i 28 minute ntsena ku bile awara ya 13 ni chava ku ni nga ta vulavula na vona ivi ni va tsema se ni ta vulavula na vona loko hi teke tinhlokomhaka ta mahungu sweswi hi tisecond ti nga ri tingani kusuka ka Bongi N'wamungwana Timaluleke ivi kusuka kwalano ni bula na vona swa ni vava na sweswiwana a ni tivi kumbexani no va na mavondo ku hikokwalaho ka yini EPWP ku tele vavasati swa ni vava vavanuna va kwihi swi vula ku ve le ku thoriweni hi yini ku thorisiwa ku yini la hi leswi va nga ta ni byela lako hi ni ndhawa hi ni ndhawa hi ndlela leyi un'wana i ni vekele ka TikTok so i TikTok i Facebook na ku ni kota ku va byela ku va ta kota ku swi tiva ku i Facebook ya le nga ka yona ka sesi ni kombela mi ni pfulela lolo loyi a ni byela ku i le ka Facebook yihi va ta kota ku swi vona leswi swi nge le ku endleni avuxeni sesi ahe minjhani pfuka a na ku vulavula to tala n'we hi ta vulavula loko se hi vuya mahungwini ya misava ni lava ku mi byela vayingiseri ku leswi mi nga veka ka Facebook ya n'we i Facebook page ya mani ya Jamela Muyambu Jamela Muyambu ka Facebook loko va tsala ku Jamela Muyambu ku ta huma n'we mi ta swi vona leswi nga le ku endlekeni na xibazanini lexi xa Munghana Lona FM makomba ndlela i 30 minute hala ni nga koho mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi khensile swinene ku seyeriwa nkarhi tinhlokomhaka ta mahungu hi nhlikani khomixini ya vululami yi ta yisa emahlweni ntshamo lowu nga kunguhatiwa n'hweti leyi khoto yi anakanya leswaku vanjoveri lava nga nyamalala ematini en'hweti ya Mudyaxihi n'waka va hundzile emisaveni holobye wa maphorisa ya Eastern Cape kumbe u ta endzela ya Eastern Cape endzhaku dlayiwa ka vanhu vo tala mahungu xitalo le ka awara ya 2 u yingisele Munghana Lona FM makomba ndlela Dirito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela le mariveni hileswaku loko laha ku nga tala ngopfu vavasati i swi vona hi gezi ro tshama ri kha ri timiwa a na va swi twisisi swa gezi vavasati wo twi nga ri ko va ntambu ntsena laha ku nga tala vavasati kwalano i vona hi gezi ncindani veri ma sivela kwalano a va koti ku ni vona kahle va lava nga ta va ta vona mina a hi sunguleni hi sesela avuxeni sesi wa mina hi pfukele minjhani a khensa ni va twela kule va lunghiseleni lexiya xa va kota ku va va tshunela a khensa swinene sesi wa mina ni byela ni vayingiseri lava nga mi yingisela ku yin'wana Mbewisani Ngoveni a ni hlangana na Ngoveni un'wana futhi kasi ko kwa Ngoveni ntsena la tikweni leri Wisani Ngoveni huma kwi kaya ni huma kwala Mariveni kwala Mariveni a Mariveni B kwihi le ntsungeni wa nambu hawa la ntsungeni wa Xikontiri kwile le azivuko azivuko i khale ku tshama la ntswari wa kwala mutswari wa kwala Mariveni hikokwalaho ka yini mi rira ti-speed hump to tala so eku timovha a ti nga koti ku contracta ku tshama ku ri na ti-accident ngopfu swi vula ku vanhu va lava chayelaka laha va le Mariveni a va swi twisisi kahle swo chayela so ni vona i ri na ti-brand to hambanahambana kahle ka wile kwihi mene ka Women's Patrol Women's Patrol mi ka mi ta yini mi lwisana na vugevenga lwisana na vugevenga hi ndlela yihi hi ku yi control njhani like loko ku tshika ku va na ku la ku ta pfuniwa hala ku va nga zi va tsutsumela xitichini ha kota ku va hi va tsutsumela ya va pfuna ni vula loko mi ku vula ku pfuniwa hala mi vula njhani like loko a hi nge like munhu a ri na ti-problem ta njhani tin'wana na tin'wanyana ti nge vi tin'wana na tin'wana ku na swiphiqo swo hambanahambana leswi hi hlanganaka na swona xo sungula ku nga va ku ri ku ngheneriwa xa vumbirhi ku nga va ku ri ku biwa na ku hlaseriwa xa vunharhu n'wina ta n'wina leti mi vulaka tona hi tihi hi tirha hinkwaswo mi tirha ku fana na patrolo mi tirha ku fana na CPF yes hikokwalaho ka yini wena u vona swi ri na nkoka ku i va xiphemu xa patrol ni vona swi ri na nkoka ku ta kota ku pfuna muganga
hi ku tipatrol minkarhi yo tala mi ndli na nhlekani so mi ndla na madyambu se n'we mi hambana na vukumba na hinkwaswo na ku pfuna ku mi fela yini na ku pfuna ku tiko ri hlayiseka leraku loko mina no fika ni ri xigevenga lama riveni ni ya hlangana na wena ende mi nge ku humi hi nga si mi khoma ku na milawulawu leyi mi nga yi veka ku kumbexani mi ku a ku jikajikiwi kumbe a ku ndliwi yini swa ndleka swi koho sweswo yi kona ku va kha ku endleka yini mi va mi khome ku yini mi ri a ku fambiwi ku sukusela hi nkarhi muni nawu lowu nga wu veka a ku fambiwi na tiwiponi na patwini navusiku hi vula like swibamu mukwana navusiku loko u kuma wona sweswo tiweponi ti koho kwaloko u kuma vona cukumbeta bodlela i wipona ku rhwala na rona i faya ivi hi ku hecha mara a khensa swinene ku va mi teke xiphemu xexo lexi n'wangoveni i n'wangoveni kumbe mhani ngoveni i n'wangoveni ku va mi teke xiboho xa ku vona ku mi lwisana na vugevenga mi vona ungeti matirhelo ya n'wina ye le ku pfuneni ku lwisana na vugevenga hi ku vona ka n'wina ma le ku pfuneni ngopfu swinene mi vona yini ku hi vona ku cinca laha mugangeni wa hina wa mariveni mariveni hinkwayo kumbe mariveni b mariveni hinkwayo okay ku katsana la hi nga koho inkomo ground leyi veri hiyo mani vito ra yona i ra team yi a ka ha ri na a ka ha tlangiwi ku le ku nweni byala ko fana twini le ka makhaha hawa a ka ha tlangiwi bolo ka tlangiwa bolo kwala swa practice nyana swivanani kwala like swi vula ku la mariveni ka ha ri hava hi ku loko vanhu va kha va tsandzeka ku ta bolweni swi vula ku ka ha ri hava a swona mi hetsela mokwini seswona hawa mi le ka munghana lonene sweswi ve le ku mi tweni gauteng a mpumalanga a north west a limpopo van'wani va mi twa va ri ndzandzeni mi ri yini ka vona hawa ni hetisela hi ku va ku ni byela mfumo wa hina ku ehenhleni ka leswi hi nge le ku swi endleni as a patrolo hi kombela siku rin'wanyani va hi hleketelela hi ku a hi le ku holeni mara hi le ku pfuneni ka tiko swinene mara sweswo swi ta olova musi a ni n'wina kwalaha mugangeni mi ya xividyini kumbe mi va byela va vurhangeri bya tiko ra ka n'wina mi ku fambani aka xikhumba mi ya vutisa ku va ndlisa ku yini va ta mi byela ka xikhumba swi olove ngopfu leswi va swi olovisini lava patrolaka va patrolele mahala se na n'wina mi ti fanele mi ndla tani sweswo mi ni khetsila ne hawa ni rungula hinkwenu n'wa mi le ka mi swo home fashion ka swo home fashion swa to rungula n'wangoveni kambe hambi swi ri tani khetseli sesi wa mina a hi tweneni sesi wun'wana laha hi twa ku yerini avuxeni sesi minjhani ka sesi wa mina pfukeleni njhani hayi pfukeni a mi nga swi mbalanga hayi mativa na hayi mara a ka tika na swi vona ku xi la ku tetlhelo hala swi le ku tikile sweswo mi ntsena munghana na fm makumenharhu minhongo timinete ntsena ku bila wara ya khumenharhu enakona ku afrika wa vulavula ni ku haxela wona twik suka haleni a mariveni hayi lani a vele ka swona leswiya swo baza laha ho va ku ti dyondzisa lanini hi lemukisana hi swilo ni vona n'wana na un'wana le ndhaku leyi voti mi nga fambi mi nga vulavulanga ka radio a swi koteki i khale ni kha ni vulavula na vavasati ntsena la sesi wa mina byela ni va yingiseri ku hi n'we mani a mi mburile kambe a hi ngeteni nakambe me ni vulavula ku laha hi me jamela muyambo kusuka kwala mariveni ya sesi jamela aye butpet mi ri yini mari a ni vulavula mi ri a mi naveli na hi vona swona ni byeli aya o mi vona swona ku ha mi navela okay a yeni ni mahlweni ni byela ni va yingiseri ku n'we sesi jamela lexi nga mi tisa laha i mhaka ku mi tirha ka EPWP kumbe mo ta ku ta vona sweswi hi nga kwana me xikongomelo kulu xi nga ni tisa laha i ku va ni ta ku patroleni mina n'we mi le ka patrol ni le ka patrol loko mi ku mi le ka patrol mi va mi kha mi ndla yini kahlekahle hi leswi a ni vhele mi ndla na vusiku mi va mi kha mi ndla yini hina hi le ku lwisani na vugevenga mi le ku patroleni mi va mi kha mi ndla yini mi va mi kha mi fambafamba mi va mi lo yima mi va mi kha mi ndla yini okay na vusiku hi va hi karhi hi fambafamba ya postana ku lava grupu leyi hi famba ka xitarata lexi grupu leyi hi famba ka xitarata lexi mi va mi tele va hi tele mara hi va hi grupanini so loko mi kha mi famba hi xitarata lexi na xitarata lexi mi va mi kha mi ndla yini hi famba hi karhi hi secha ku na lava nkarhi wun'wani mariveni yi tele hi vanhu van'wana a hi va tivi lava hi nga va fuwa mi va secha njhani mi va secha lava loko mo ni kuma ni ri kamareni mi ta ni secha kona kumbe hawa hi va hi karhi hi famba patwini
iji kuma nkarhi wun'wani hi hlangana munhu n'wi vona ku loyi i dakwini mi n'wi secha Hi n'wi secha. mi n'wi tekela swa yena hi ku a ni nkarhi wun'wani wa ti dakwisa munhu a mi vona ku mapatrolo se ha n'wi yimisa hi n'wi vutisa ku ye mani ivi a vula ya kwini a vula hi ku kombela ku ku secha ha n'wi kombela ivi hi n'wi secha loko yo n'wi kuma a ri na weapon ya ku fana na xibamu mukwana ya n'wi vutisa ku why i famba na xilo xa so nkarhi lowu ivi a mi ivi hlamula a hi hlamula a ku ni lava ku ni hlayiseka laha loko munhu a ni bayizela na gwaza loko a vula sweswo ya teka na loko a nga vulangi ku ni ya kwini na xo ya teka xilo lexiya hambi xi xa yena phela xibamu xi va xi xa yena hi ya va ku a ri na veri yini i va a ri na langsess a swi talanga ka lava hi nga hlangana na voha hi size hi kuma wa layisense oyi hawa vo ti jikajika na swibamu swi karhi se ma va tekela swibamu leswi hi n'wi khoma kwalaho hi nga ta va hi n'wi kume koho hi n'wi khomisa sweswo ni Ivi hi fonela station. ni tshemba ku sweswo mi ndlela vavasati ntsena masine futhi n'wansati a hi n'wi hlayila hi lava vanuna hi la tibawunsara ya n'wansati a mi chavi ku biha na ku hawa a hi chavi i ncini xi ndlaku ku sesi u teka sesi jamela u ku mina sweswi hayi ni lava ku nghena ka pfhumba leriwani ro patrol i ncini xi nga ku susumela ni languta community ya hina ni kuma ku yi tele hi vugevenga ene vugevenga lebyi hi xitalo byi vangana hi vana va ka hina lava va humaka kwala mariveni mara hi xitalo byi vangana hi vanhu lava hi nga va fuwa la mariveni yi tele mi vula yini ku fuwa ni ta swi veka so na me ni fuwini ku fuwa ni vula hi ndlela leyi hi botise vanhu lama malayinini hi botise vanhu va ku tala van'wani i mazimu man'wani i va huma hala mozambique ku va te ku tirheni haleni hikwani n'we malolo swa ku juba hi swi koti ku juba ku ndani i ku khamalamula u tuma ka swi na vini va swoho Mololo. hayi lolo butpet hina mintirho yi koho a ni hina hi na tipasi va va na tipasi ya n'we mintirho yihi hi leya la xikontirhi loko hi nga yi thoriwi jamelo a swi tshikani hi nga ya kuli jamela ni ketse nkarhi wa wena khensa swinene na mina khensa butpet a no mi twa ka radio ni mi vona ka tiktok a ni nga zama ni mi vona nyama a namuntlha ni tseke ngopfu ni kwani na vurhongo byi ta khoma namuntlha hayi swi kwani na vurhongo byi ta khoma namuntlha hayi swi ta lava ni chika laha ni mukhumbanyana ku ni nga tleli lorha i nga hami a ni ri na vokhalaka va mara na ku twa n'wanuna na va ta ze ni kombela ku rungula butpet swi hume fexeni ka swo rungula a wu lata ku yini a hi timangi mara wo vula ku swi hume fexeni ka a na ta ti rungulela va mhana me kwala mariveni mariyamu yamba a wo ni lava ku va twiwa ku va ni twa ku ni le moyeni jamela i n'wana mariya mariyamu yamba leswo ni a rungula a swi hume fexeni ka ene mihembi leswi a na ha ri primary loko hi swi endla mara mi swi ri tani khenseri swami na wena timbani ni twa kwalani le moyeni nuna me se wo wena i nge n'wina ka n'wina malume timbani hayi malume ka n'wina dali mi ni twa n'wina baby i va byela ku basopo butpet va ta mi phazamisa jamelo ni khenseli sweswi wa mina leswi swa mi yingisela munghana lana FM a ni la ku twa vavanuna a ni ri vavasati mi nga fambi mi nga vulavula mi ta vulavula kambe no la ku twanyana na vavanuna ku i khale ni kha ni vulavula ni fane ni heta loko ku va 2 ni heta hi 2 ena noma ngopfu wena i vula ku se ni fane ni tshika ntirho lowu hi mhaka ku hi fikile la hayi ni ta chika mara ni vula ku ni nga tshika ntirho hi ku ni ve chika tate ka yi a hi amukeleni un'wana mingiseri a ni amukeleni un'wana mingiserilo avuxeni bat muhumelerisi tlhahlamala ku khalonga ngo vulavurisa sweswi wa ha ri moyeni na ni le moyeni wo karhata luya wo karha i la ku hi ya trenda futi mi njhani botami hi pfuxiwe hi matimba lamakulu swinene mpfukile xitsonga ni xi ri ku hava xi lexi kulaka mi nga xi voni ane mina laha ni nga kona ni lava ku vanhu va vulavula xitsonga xo loko xilo i nga xi voni a xi kuli se hi nge vuli hi ku i rirhandzu rikulu hi ku rirhandzu a wu ri voni hi nge vuli ku i moya hi nge wu voni kambe hi vona ritshuri hi nge vuli hi ku matimba makulu hi ku a hi koti ku ya vona kambe byela ni vayingiseri ku yin'we ma mina hi me KIDDY
Mongwe. Mongwe. Yebo. Akwala Mariveni. Yeah. Mongwe byeleni n'wina kumbexani mi nga ni pfuna ku xivutiso lexi ni vutise hinkwawo a ni kume nhlamulo leyi ni etisaka hikokwalaho ka yini la Mariveni yan'we yi tale na ti-speed hump. Ya lava va endlaka ngopfungopfu loko va hi vekela ti-speed hump i mhaka se swin'wana kumbe ka vula la ku i mhaka ya ti-accident na ko n'we ngopfungopfu mi ka ku tiveki la mi ta mi tsutsuma ngopfu so hina hi swi tivaka ha swi tiva swa kahle ku lani ku na vanhu hi yo mhaka a hi tsutsumatsutsumi masivona but lava va nga tshameki laha hi yo mhaka va va ku va tsutsumaka swinene ngopfu so that's why ku endliwe ti-speed hump ta ku hlayanyana. Se hi swo swi endlaku ku ti za ti hetelela to kutani. Hi swo leswi ti endlaka swa ku ti za ti hetelela to kutani hi mhaka ku handle ka ti-speed hump yo sungula hi liyani and once munhu o za a hlangana na liya yo sungula speed hump i ta vheta a va a hunguta na ku tsutsuma swa kahle swi nga endleka hala ku ve ni ya hlangana na tin'wana ti-speed hump. So loko mi langutini sweswi ku le ku endliweni patu leri ri ta mi pfuna njhani n'we tanihi vaaki patu ro fana na leri nga hetisala namuntlha. Ya Boetpet ku vula ntiyiso vanhu va ku fana na hala vo Zangoma ava transport ya vona a swi nga endli hi yo mhaka a wu kuma kahle ku hi siku taxi ko famba yin'we kumbe ko famba ta yi 2 ntsena hi mhaka ku vanhu a va nga koti ku famba ka kahle ti-taxi hambi yo va nyiwani u kuma ku yo famba n'hweti then after that u kuma ku yi file taxi leyi sweswi swi ta endla leswa kahle ku vanhu va ta fika lomu va yaka kona hi nkama na vana va xikolo va kola va suka ku Zangoma va nghena ku kun'wana la Zibuko va ta endla leswaku va kumeka va fika hi nkama le xikolweni swi ta endla leswa kahle ku swilo swi va kahle swi va swi olova lani ku nga na patu Boetpet swilo swa olova. mi vula yini loko mi ku nga na patu swilo swa olova. Ni vula tani ku swilo swa olova hi mhaka ku transport kumbe swifambo munhu i hatla a swi kuma hi ku hatlisa na loko munhu ku ve i famba hi xa ku famba xa ye i hatla a fika lomu a yaka kona ma yi langutisa ma yi vona ndhawu leyi u kuma ko a ku fambeki a ku na pato swilo swa kona swa tika vanhu va ku huma ko hala Zangoma ngopfungopfu a va nga koti ku famba ka kahle na hina va kusuka haleni hi fanele hi va hi ya Zangoma loko vo ya nani Zangoma a swi nga olovi ku ya kona Boetpet hi mhaka wu swi tiva leswaku kahle ku a ku fambeki. Se loko i ka hetisela minkarhi ya ku tala loko ku va na ti-project ta mixaka loko ku tala ku va na mintlhontlho van'wani va ta vulavula ku heyi ku thoriwa hi xixaka kumbe ku thoriwa ku langutiwa yini sweswiwani ku endleke yini mi thorisiwe ku yini kumbe mi vone yini hi ti-project leti mi fambaka hi tona. Lexi ni nga xi vulaka i ku vanhu va tholeka kahle a ni kha ni interviewa wun'wana kwahala hansi kwahala ku we va ku tholeka njhani kumbe hi swoswo leswiya swa ku u hundze hi le bedroom then ko va ku thola a vula leswaku vo lo kumeka va n'wi thola ka kahle se ni lo vona ka kahle ku a ni vhele swin'wana swa swilo hi nge swi voni but swin'wana leswi hi swi vonaka hi ta vula leswi hi va ku hi swi vona vanhu va kumeka va thola ka kahle ni hambileswi u kuma ku mikama yin'wana munhu a nga yimaka a vulavula a ku landi hi thola ka kahle a hi xixaka but u kuma ku swilo swa humelela hala ndzhaka vanhu hi kumeka hi nga swi voni mawa hi nge kumeki hi va hi vulavula hi tiyile hi ku leswiyana hi swi vonile ku va a hi swi vonangi a ni swi lava vumbhoni xin'wana na xin'wana munhu hikuva lexi a nga xi vona ma swi vona ya so loko ya hi xivutiso xa n'wina ni vula tani mini bands down leswo mini hlamurini switwa ni endla swona no a hetiseleni mina na n'wina mi hetisela mi ku yini ngopfungopfu loko kha langutaka ku van'wani va ri ti-project loko ti va koho ta kota ku antswisa muganga hi mpfuka project ya n'we leyiwani yi fika mi vona ku cinca la muganga. Ya Boetpet ni kombela ku vula tani ku ni vona ku cinca xin'wana ni vona va thole ngopfu lavantshwa hi swo swa kahle namuntlha vutomi bya namuntlha byi le henhla ka lavantshwa ti-new stand leti ti nga kona namuntlha ti ka ha developtiwaka i ndhawu ya lavantshwa no pfumela kahle ku not so long kumbexana this site va ta kumeka va va aka xikolo hi mhaka ku hala va veni eyala ku na vanhu lavakulu swikolo swi ya eka ndhawu leyintshwa lani ku nga na lavantshwa se lavantshwa va ku tala lava nga va thola namuntlha kumbe lava va nga kona va ta pfuneta ngopfu leswaku ikhonomi yi tikuma yi ya ehenhla so mina na swi bela mavoko leswi swi nga kumeka swi va swi humelela. No ya khensa swinene mana khensa swinene papa ku va mi kote ku va mi bula na hina byela ni vangiseri ku n'we mi tirha
kumbe swi vulavuri xi hunda mina ni koveka ka Department of Education ni good morning class. Oh, hi n'we va good morning class. Yeah. Mata mi tsundzuxa mhaka yin'wana laha u vulavula. Ahe, vito ndi Pamela. Ndi n'wamabindzu lontsongo loyi a nga na milorho yo ndlandlamusa mabindzu ya mina. Ndi yingisele eka ntlangu lowuntshwa wo dyondzisa hi swa timali wa WalletWise lowu tisiwaka eka wena hi Standard Bank. Yingisela nongonoko wa khomandlela wa vumbirhi wun'wana na wun'wanyana u tatwa hi laha ni lukaka makungu yo ololoxa swiphiqo swa mina swa timali. U nga tlhela u tibukutela mali yo ringana 2,000 hi vhiki. Vana WalletWise sungula kwala u nga kona. Standard Bank yi titsarisile na va FSP naswona i valombisi va swa timali lava nga le enawini. Ku na milawu leyi vekiweke. Vahluri hi ku landzelelana, The Buccaneers bona va lava ntsena ku tlakusa bigiri ra vunharhu hi ku landzelelana. Loko ri leta Maroon na Gold, Steelers bona va lava leswaku leta ntima no basa ti khoma hi rhongo ri nga si pela. Leyi i MTN 8 final. Wafa. U nga kayeli vakhomi va xidlodlo Orlando Pirates na Stellenbosch FC i mudquvela wa ti 5 ta Nhlangula i awara ntsemu ni madyambu 2 eka SABC 1 na le ka Munghana Lona FM Makombandlela. U tisiwa ka wena hi vutinyungubyisi bya SABC Sport. For the love of the game. Xitshembiso xa ka Shoprite xa mixavo ya le hansi xi vula leswaku hi lwa hi matimba ku mi tisela mixavo ya le hansi siku na siku. Hlayisa eka 250 gram ya Rick Coffee Instant Coffee hi 59.99. 100 ml ya Colgate toothpaste hi 19.99 ntsena. Ti 175 gram timbirhi ta xisibi xo hlamba xa ka Lifebuoy kumbe xa ka Lux hi 24 rand na 1 kg ya ti Kellogg's cornflakes hi 69.99 ntsena. Mimbukuto yi kumeka ku fikela hi ti 6 ta October ntsena eka Shoprite. Tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Sero mina excellent papa. Mi teri loko i kha hi vulavula mi good morning sir. No good morning class. Good morning class. Okay. So loko mi ri good morning class mina ni tshame ni swi endla swoleswo for 10 wa malembe. Loko ni swi endla 10 wa malembe ya lamo leswi ni nge le ku swi voni sweswi ni vona ngeti vanhu ve le ku dyondzisiweni ngopfu vana lava masiku lama a va fana na hina. Mi vona ngeti ma ha ri ku dyondziseni n'wina kumbe mi tshikile? Ya loko mi langutini mi vona yini a va dyondzisiwi ngopfu kumbe xana mina swi languta hi tihlo rin'wana? Hi ku vona ka mina swi in two ways with that. Ya xin'wana xo sungula a ku na munhu loyi a lavaka ku va a tlula hi van'wana. Mina xikolo xa mina ni tala leswaku kahle ku xi nga tluli hi xa khalanga. So hi yo mhaka ku ni ta endla hi matimba hinkwawo ku ni hi ti weekend ni fanele ni va dyondzisa hambi ku ve va dyondzile na swi tiva swa kahle va dyondzile but ni ta kuma nga ku it is not enough, so I have to teach them again and again ni hi ti weekend. Xin'wana ku yanya na mahlweni vafundhisi va ze va kumeka va vilela va ku vana a va hayi ku khongeleni ni hi sonto va endlile matimba hi tindlela hinkwato but a va twiwi na department a yi le ku va tweni. One day loko mi khamba vulavula ka nongonoko wo lowu wun'wana i kumeka a va a nghena vulavula hi so but me on my side ni la ku vula leswaku a ku na loyi a lava ku tlula hi van'wana. Khale mina n'we a hi kumeka hi va hi ya kusukela so namuntlha ku na changes ta ku tala ku xikolo xin'wana na xin'wana xi lava ku va ehenhla. Sweswiyana MEC kuma ku mikama ku tala loko result to huma hi sunguti hi January va ku va vitana tinhloko ta swikolo na tisekete no whoever un'wana na un'wana i la ku sekete ya yi tikuma yi va yi endla yi humelela. Kambe ku nga ri ku dyondzisa siku rin'wana na rin'wana. A ni va fane va pfa va huwa vana lava va va swo ndzi nga ri mo va dyisa kunene hi xilepulani. Kambe kumbexana hi ta lavana lava tivaka timhaka ta swa miehleketo va hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa. Ni khensile papa. Inkomo. I khensa swinene. 92.6 megahertz inkomo. I khensa swinene mani hi ri la a TZN la aka masipala wa Greater Tzaneen mingiseri wa Munghana Lonene FM Makombandlela. A hi languteni nkarhi timinete ta 5 ntsena yi nga se ba awara ya 2. Awara ya 2 i mahungu ya misava hi ta va hi kha hi famba xikan'we na nongonoko Dzumba na mina mini huma so ni nga hetsela hi un'wana mingiseri na hi twa ku i mana lava ku hetsela hi kota ku bula na yena hi pfala swi tikomba vo tsakisa hi ku ta hi vona. Ku na un'wana a dzaha ku fola laha ni kombela laha nga le ku dzaheni fola a shifta nyana ri vuya la studio la ni nge le ku haxeni kona hi ndlela yoleyo. Kambe
mingisarome yima ni ku tsundzuxa ku a hi ri laha hikokwalaho ka yini a hi ri laha hikokwalaho ka ku rhambiwa hi ndzawulo ya mintirho ya vaaki na timhaka ta switirhisiwa na miako hi vo va hi rhambela va ta vona leswaku hi ta vona laha projeke ya vaaki yi nge le ku fambeni hi kona projeke ya vaaki leyi hi leyi khumbaka vagondo ra kusuka la amariveni yi kongoma a Zangoma. Hiyo mhaka tolo mi ta mi tweni kumbe ndoko ni ta va ni ri a Zangoma. Loko ni suka la ni la ku fambi ko Zangoma ni ya vona ku ri famba njhani patu leri ku ya fika kwele ivi hi ta kota ku vuya hi ndlela yeleyo. Se ka ntirho lowuwani van'wani byin'wana bya vuyeni lebyi a byi ri koho eka ntirho lowu a byi katsa xandla xa holobye muchaviseki Sihlezi Kalala. Xandla xa holobye vo a va kha va vulavula tanihi xandla xa holobye ka mintirho ya vaaki na switirhisiwa hambi ku ri miako. Leswi a va vulavula ngopfu hi xoho a ku ri mhaka yeleyo ku va ku langutiwa ngopfu eka timhaka ta hi laha mintirho leyiwani ya expanded public works program ti fambaka ha koho eka vaaki ngopfungopfu loko ku ka ku langutiwa timhaka ta leswaku EPWP yi na kwalomu ya ka 20 wa malembe yi tumbuluxiwile nako ku va yi tumbuluxiwile ve yi le ku tiseni ku hambana eka vaaki hikuva ngopfungopfu vantshwa yi va tisela mintirho. Holobye xandla xa holobye ntlheni va vutisa ku hikokwalaho ka yini ku tele ngopfu vaxisati. Nhlamulo ya vona va ti ku tele ngopfu vaxisati hi mhaka ku malembe ndzhaku vaxisati hi vo a va kandziyeriwa. Malembe ndzhaku vaxisati a va nga pfumeleriwi ku nghena ka swilo swo tala laha hi kha hi vulavula hi timhaka ta mhaka ta ku aka ta mabindzu na swilo hi ku hambanahambana ka swona. Sweswo hinkwaswo swi endle leswaku swi hetelela swi endlaku ku va vo va rhangasiwaku emahlweni loko kha ku endliwa mintirho ya mixaka lowuwani. Kasi van'wana lava nga tlhela hi bula na vona i MEC Ernest Rachweni. MEC Ernest Rachweni a hi bula na vona tanihi MEC wa mintirho ya vaaki magondo na miako na switirhisiwa a Limpopo. A hi bula na vona hi kha hi languteka timhaka ta ku xana vona mapfhumba ya mixaka lowu ya nghenelela no va pfuna njhani ivi va kombisa ku mapfhumba ya mixaka lowu ya pfuna hi ku langutiwa swilo swo tala leswi hetelelaka swi pfuna eka ku tumbuluxiwa ka mintirho, swilo swo tala leswi hetelelaka swi endla leswaku vaaki va kota ku kota ku fikelela vukorhokeri lebyi kumbexani a swi nga ta olova ku va byi fikelela. Hi loko se hi bule na MEC Rachweni hi ndlela yaleyo. Kasi un'wana loyi hi nga bula na yena i meyara wa Greater Tzaneen Councillor Gerson Mlapisane. A ku hi vulavurile ka lembe leri nga hundza ku na project ya mixaka lowu leyi nge le ku endliweni na ku vulavula ka hina leswo swi nga hetelela swi hi fikisa kwala hi nga koho eka ku va project se yi vonaka ku yi ya kwihi, se yi vonaka ku yi suka kwihi, se yi vonaka ku yi lava ku fikelela yini. Se vengeri va tinyungubyisa swinene ku va project leyi yi hetelele yi endleke kumbe yi humelele kumbe yi fambise xisweswo ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta matshamele kumbe maendlele loko swi ta ka timhaka ta ntirho lowu. Hi mhaka leyi a va kha va vulavula hi yoho Councillor Gerson Mlapisane. A hi pfumeleleni ku nongonoko lowuwani wu ta gimetiwa kwala lowu a wu hi tise la amariveni nhlekani lowu. Hi ta hlangana kambe ka nongonoko lowu fanaka mundzuku hi ta va kha hi kohaxela wona T kusuka studio 2A ka Polokwane hi ndlela yeleyo. Kambe sweswi yimani khensa vuhumelerisi bya Ncindani Eric Mabasa hi ya famba swin'we kasi eka timhaka ta swiyenge swa vuhangalasimahungu na swa mabulu a hi famba na Matimu Ngoveni. La mchinini la leswi swi endlaka swi ku kwatsa hi kota ku twala ongeti ho va studio xa hina xa ntolovelo xa siku rin'wana na rin'wana a ni famba na lowa Jack Fumane aka Makaringi. Hi ya ni famba na yena a vona ku hi hetelela hi famba kahle eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Kasi studio 2A a ku tshame ntukulu wa mina Mchangani. Loko ku ve ku na loyi a lavaka ku swi kaneta a swi kaneti swiswi hi yena n'wi tivaka a ri wo sungula ku tumbuluxa vuyimbeleri bya hip hop hi ririmi lera ka hina ra Xitsonga. Mchangani ya nga ni tshamela le studio 2A nhlekani wa siku ra namuntlha. Loko ku ri ku na loyi a swi kanetaka a ta ni byela ku lowu sungula n'wi tivaka i mani.
kambe hambiswiritano a hlangana kambe ka nongonoko lowu landzelaka wa Afrika wa vulavula mundzuku mahungu ya misava hi lawa na vonge n'wana timaleke kusuka kwalano dzuma ra mina na Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya yena Mchangani mbana siku leri yena mi phina ku yingisela Munghana Lonene FM hi ku ya ku hambana ka tindhawu laha mu nga kona.